Dumi, mabali namin. Kasano day tan lakay. Kaano la na itabon day di pilang. Andaman na tayan? Wen, katawan mabalin. Agsasarunon dagiti kapada, senyor. Sa bagay, oras dametten Saan lamamin ano ti biyag? Unmet. Dan tupay aggabanwag dita kasarsaritam lang. Gaya madaliban. Lasnan. Anya? Kasta ti kadaras ti mapursi nga biyag. Unmat kit di Numadano nan ti oras. Apan nangipulang iti biyag. Uray asino tagdepdep pa. Saan amasalidaan ni patay? Unmet. Asino tagdep pa makabangan ka ni patay. No sumunga din. Alaman? Awan, ti makalapod kan patay. Diure man ka atidduganan atakyag ti agdep pa. Isingkaw lata ni patay ti atiddug akumpay na Amangan na may sabit paikit di dya kumpay di kundi salida. Kat iso pa yan ti umununa makumpay. Wen. Mabali na mapasamak ti kasta. No adaggandat nga agdep pa amang salida ken ni patay. Ay, makadep-dep pa meten ano siyak. Matay lati matayin Ket no siyak nga iti umay kumpayen ni patay. San ka ngagdep pa? Oh, ket no siyak met ngay. San ka kademot ngagdep pa? Sung batang pay aji sa ludsud ko. Apay ngagdep pa ngay. Tasyak ti umuna matay. Ay, saan Kasta. Katuwang, si ka ngay. Lapdam ka dimot ni patay, nawilang tasya kung ti umuna akumpayan na. Sa bata ka? Itayak pa'y ti bagi katap no siya kung ti kumpayan ni patay. Aniya? Win, kayat ko no siya ti umuna matay. Apay ko nam. Apay. Siyempre, no umunaak, manamnama mabadwanak tumot nga ta iti husto. Natairak to may lungon. Ijagur ure alungon ko. Aniya? Tano siyak ti maud-udi amatay. Asinon tungay ti mang bisti kanya kiti husto awang kanton. No dilat tapay sumangput ni Rosa. Awan na. Asino nga ti mang kita ti panakailungon. Ken panakaimasayag kun imun una kamay. Ne. Kasta ti rason mo? Mayat Talaga mat gusteng. Aging gaken patay? Wunmet. Kahit ko asyak ti umuno na amatay. Alawan. Kat aniyan anagkas ang tigasgasat ko piman. Aging gaken patay. Namnamaam lata sirbian ka. Idin to tasyak kayat mo ka awan to tibang kita kanyak numatayak. Uray tibang kay kula kumapiman mo tiba kapadas ama sirbian kaya. Yay. Sa bali mo't nasaritaan day ka na. Intun bigatan ti papanta mati jalamayan bakit? Uray ta nakaunan da kagawat matmat tani. Ay, nasakit ti bukod ko. Ay, kat iso Awan mo't nga ti makuna ni kakaunang Sa medyo maibayag nga tamo ti lamay na. Taadda iti adayo dagiti anak da. Siyempre, urayan da makasangput dagiti sada itabaw. Wen, may sapay dayta. Naimbagkit diata na itabunan dyan na tayo di na panalawas. Tano saan pa'y? Aguray sa malamayan. Ungayam. Anya di kinunab. Ada pila dagiti bangkay malamayan. Wen, aganos dagiti maud-udi amatay. Tamod-udi mo't amapan pakilamayan dagiti makilamay. Na. No di ka pa'y maturog. Di nakakasarsaritan. Maturog ako. Ay. Nana. Tinalikodan na ka. Ay.
Nasakitan samot ka na ganyan bagbag ako. Isu aturugan na ko. Makipagrik na kami. Iti paparay ni Kakatimot, kakaunang. Ay, Kurt, yamanik unay, chairman ti kaadayaw. Ngamday, pasensyan awan pa iti mamulmulan a kinkinde, wino mga tingat aman man kaskada chichakon. Tawan may mati abuloy a pangalaan iti maigatang. San mat nga ti umay agmulmul iti kindi. Wino agngati-ngat iti chicharon ti gagarami kay. Ay, amok mat kit di dayta ket hiamanek manen chairman ti panakaawat yu iti kinarigat ti panagbiag me. Ay wen, di ka madanagan kabsat unang. Jak maala ti agtung aw. Nay, apay ngay. Sa anak makabuelo nga agtung aw. Ay, jak manamo. Kaslawan mat dudong awa. Ay saan ka maladingitan? Iti papatay ni Kakatimot? Saan man maikaawak tulaki di iti husto iti kaawanan ni Timotkaw. Talaga. Awan ti sana may kawa mapanawan. Sapul-sapulin to datay mod-udi tinakairwaman na apan naturog iti rabi. Kasta nga ta? Un nga ta? Tasan tayo pa'y mo na napadasan. Nga masigurado ka kasta kabsat unang. Anihan Timotkaw. Awan kanto na kaidak. Awan ton ti asawa. Iwan. Dakal to ti pakay kawaak. No saan kanto na makita. Ay, timot ko timot ko. Iguyod na ko. Taguyog tan kentanam. Uray aglubun tanat. Tanumataya kitan. Katawan matan maigatang da itilungon ka. Katawanan ti gastusan para iti pansyon ka. Nanay, apay ngay akas sa ti dongdong aw mo kabsat unang. Ay, dayday ti agpaiso chairman. Isa, narigat gayam no sana may saganaan ti ipapatay. Ay talaga Agasa, natay ni Timot nga awan nakasagana may gatang itilungon na. Iso nga, agpanurayak ka dagiti abuloy Ikararag ko, asapay ko mata, sagsasanga ribo a pisos ti itinagda nga abuloy di takahon pangisalsilan ka dagiti abuloy. Tapno daras ama ka urnong iti para iti pansyon nantaw. Ay, anyan ngagpaiso ti kinarigat ti panagbiag. Ma-implement nga roden ti ordinansa tayo dito'y barangay. Wen, kagawad dogmam. Naprobaran. Nasken na ma-implement. Ket tilamay ni Kakatimot ti kaunaan apaka-implementaran na. Di kapautan nga roden ti siyam nga aldaw ti panakay masayag ti bangkay ni Ama Timot. Wen, may tabon ton. Sumarunong tumot amalamayan ti bangkay ni Kaka Siriako. Ay, nakapimpiman ni Bakit Pipang amang bambantay iti bangkay nila kay na. Nasaya at may pamaysana pa ya kasarsarita. Sakbay ti panakay parang na iti adu at tao makilamay. Nay, unan niya.
Kasarsarita na ti bangkay anak kapila asumaruno amalamayan. Sakbay asumublat amalamayan to, apaman amay tabon ti bangkay ni Kakatimot, naipapas nanton tila dingit na. Ay, di santon nga agdungaw. Ta na idungaw nanto aminan ti sakit tinakem na. No, addaman pagsaksakitan tinakem na. Numaladingitan mo't, na idungaw nanto aminan. Ah, ay husto ka dita, kagawad. Ay, umayak mo't makilamay Tapno umay kan tumot ijay lamay nila kay kaunang. Nay, kakang pipay. Pinanawam nila kay Mau. Wain, uray ta saan mo't makapanaw ijay balay. Hehe, kandadok jay balay may. Sus, kasanono, sinurot na katikarkarma na kat mairamraman kami dito yan na makarkarma. Ay, awanda nagyaw. Sana makarwarday jay. Ay, awan din. Saan nga uray pay? Ngem, apo aya. Ti manja asawak aya. Awan pay na isaganak, apang masayag abado na. Sakit, nasikil tun no ada abuloy amornong aparaken ko na. San taon, paibado ken ko na itilimpiyaw. O adan tun igatang itibado na. Anya? Kayat mo asawat? Saan pa'y anabadwan iti pangmasayag? Ay, san pa'y urayak di abuloy na taiso ti pangalak iti maigatang iti pangmasayag na. Ay, ungaya. Ayan ni Chairman Gustingay. Ay, ti amukit ada dito yan. Ay, di man nay. Ay, sige ta, inakman kasaw. Anda ngamin pili nila kay ko kahit ibagak at tapno sa antaw amas daw dagiti tao intun tabon na. Dahil tati bili nila kay kausak bay anasuluy na ti angis na. Nailat jay nagatang na alutay papakaikalyan ng tao. Sanya umanay apagunatan na no paida amay kabel. Anya? Patakder nga raw amay tabon? Ewan nailot jay lutay. Iso kas jay tao. Ti makali apakaitan naman na. Anya? Sus Maria Kusina. Wanya, nibaunan dagiti gisursor ka dagiti surat para iti abuloy dagiti natay kagawad mareng. Wen, Chairman, ni man kagawad dugmam ti maysa nagipasyar. Ijay Sector 6, tito ka na. Good. Barig no mailungon tumutan, jagur uray amalamayan. Ay, hanya mo nga minun day jay. Awan lakot ti pamuspusan dan. Tapno nailungon da mo kuman. Day tangaro ti problema. Awan sa bali anam na maenda, no di ti maor-orto nga buloy. Kaasida mo, Chairman. Kinapodno na, san tayo asawen na nakakaasi dagiti natayon. Dagitay na ulila tagbalin na nakakaasi. Ang maguray ka. Apaya kaslad pakadanagam. Kwa ngamin, Chairman. Siya, ti maysa naguror iti abuloy. Kakuyog ko ni kagawad dominador alias dugmam. Nukat. Anya, apay at ni kagawad dugmam. Adan sa problema na. Nya nga di problema na. Diyan mo, Chairman. Ibaganan tong nga taa kada kayaw. Umay nga ta diti barangay hall. Masapul nga umay Chairman. Ta irimit na winuyawat na iti tisorira tinauror na nga buloy.
Tapno mamaminsan to, ti pa nang ipantayo kadagiti natayan. Sherman, nadagsan ti problema. Ngay, apay, kagawad dugmam. Anya matinday tabirngas ko adugmam. Ay magbagay lakit kanya kung gapo itipan na kaidugmam ko man. Nanyagat day tabirngas mo. May bagbagay latdaking kan. Kitaam ngamin anay bag, di badbad na kam no magmagna ka. Anya day tako na maproblema maya. Chairman, Ah, na idugmamak idi nagbala siwak itiwa ita sektor 5. ay kahit nagdigos ka nga tan adi na oras. Mayat kuma, ano nagdigosak ka talaga? Ang Ni apa yan? Ay. Maladingitan kan sa launa iti papatay, dagay maabuluyan. kasta ngagpaiso. Gaputa. Ah, Na ibatak tay nakasupot ana or ko nga abuloy. Nayanod. kanya. Uray kumaano saan ana iraman anayanod. Kinarunaw dya listaan a papel. Awanan dya abuloy. Yay. Irman. Awanan. Awanan. Kat kasano daytan. Awan mabalin. Di namot nagayatan piman. Kasano nga rod itan. Yutang na kanunti honorarium na. Anya. Ala, pautangan tan. Ay, anya nga iti pautang takit nagdakkel tinagastusan ta iti kalabas. Kahit kasano nga ro din. Awan nga ro ti maipautang ta. Kinikagawad dugmam. Alabay am kitaak. Anya kat nga minday ta na dugdug mab. Saan nyo man nga may nabirbirngasan iti dugmam? Ang mga no'y gagagaran ng ti agpadpadugmam. Si kamot. Ay, Daya mo't mayat amay dugmam lantan. Ay, malaki din. Pautangan tan takaasimot. Mga no may ramraman ta amal alya. Nawan may danon nga abuloy kadagiti natay. Mala, anya ngay nga rod la ka ikaw. Itulod da ka ni Jay tanam mo. Akin na ka ni ti ang nanayon. Ngamnay, ang kurang pa iti abuloy. Lola, adantay tagiuray yung abuloy. Ayan na. Ay, dahitoy. Inaunang. Siya kung ti binaun ni chairman amang yawat kada kayo. Ay, aman pa'y apaw. Mala, awan met nga tanti pampanunutem asaan anay sublay kadagiti inyab abuloy mo. Ada dito yan tay kanayunan nga abuloy, dagiti kalugaran. Oh, kagawad, tantan-awan met lat tanti bangkay. Huwayaan tayo ta irikip dan tilugong. Aglisi kayon, kagawad. Nakamulagat. Kita anak na kakatimot. Ibagbagamon kagawad tugman. Anya ka day kagawad dugmam. Aglis ka ditan. Tay, rubot na nayulog dito may tabon. Bumangon na. Saan? Di nakalaliyain. Si subli kong telemang kong abuloy. Alalya! Salbay! Lumeng na jimbagana na yanod nga abulaw. Ay, salbag ka dugmam. Gunggura, may dug... Ay, anya ka no?
Nimot kagawad, dugmam tinitagtaga hinap kaun. Adan sakit kalukwan da niya kagawad Dugmam lang agpaisaw. Dumi, mabali namin. Dukasta makasangbon ni Dumay, kaginggat malam. Ay na, noon pakataktakan ti biyahin. Anya jay ko na ni Rosa ita imawak. Awan ti ado abit-bit ni Dumay nga sumangpay. Wen, tan balikbayan box da kanun. Mod-o di asumangput ta indor to dordan. Kasta aya. Adayay dagiti pasarabo kas kadaminin. Ay, Apay akasla nakadagdag senta sinaay mo. ita tagsublin ni Dumeng dito nagbugsutan. Anya ngay mo ti trabaho nan. Nagikat mo tin na kapitan ti barangay. Nagsubli kanya kon. Anya pa'y taramidin na ngay. Agsurat lata iti istorya. Aday tamot ni linya na. Mayat mo't kit di Imbag lang nga adamanan sutil-sutilam. Aganos kanya kakatugangan na. Aglap-labas ka mo't no dadumala ka. Adakin ko no kasimsim nakto no masango kasutilan. Di mo mo't unay Adapan nakaumati tao anya. Ni Domeng? Maumakanya kakatugangan na. Kud taglablabas ka mo't nga ron no daduma. Di mo lapang panunutin mo't anapatag unay kini Rusa. Ay ayatan unay ni Rusa ni Domeng. Katagyaman ka. Tauray nalabas ti panang sutsutil mo kat naanos latak ni Rusa. Ay, no ay ayatin na ni Rosa. No napatag kinkwana di anak ta. Napatag tamot kinkwana. Si kakit niya talaga laklakayan. Adalat tarason mo. Kasta lang tibiyag, bakit? No adasawan, adalat takalintigan na dayta. Oh, Hello? Nagring pa'y lang. Naglukon. Wine. Coming. Umayakun. Sige. Makamu ka pa'y laking kwa na Miss Secretary. Yure naklabitan. Babayu. asino day jay? Nitisya, barangay secretary. At tanda kita nakasarita ka taga barangay Balbalayang. Mangyag day ti subwal ti saba maimula iigit ti barangay garden. Subwal ti saba? Wen, saba ti bakos tayo jay. Attraction lang dagigye ay ti barangay garden. Nan, yan tayo kalugong kon, tababa na kon. Kalugong mo? Wen. Ay, awan mon gusteng. Agkabaw kan sa atalagan. Yay. Ay, agkaba. Ay, salbag niya. Anya. Ay, nakakalugungat mo't kaya man. Ay, sige, mapanakon. Nanay. Agsapatos ka mo't alakay. Sana ka saan nakatsinilas ka iti para kwartaw. Ay. Niya kalakit nga minin bakit. Ay, antay sapatos ko nga. Ang kabil ko iti sirok ti lamisita aya. Siyempre, impaknek iti pagyanan dagiti sapatos. Ipaknim man nga minmot iti umno pakaipak niyan dagiti inaldaw nga usarmaw. Uray day tala kumot maitulong mumot kanya kalaklakayan. Yay. Maslakan to lang may nagluplupos nga ulag. Anya. No, kat nagsukat ka, niti usar mo. Eh. No, sa din nun ti nagsukatam, ide mo ti ayan, ti nagsukatam. Makabannog mo katika na namang sarsaruno iti tao. Hala, winin. Na, Makadu ka pa lang, agsawin. ay, palagiplaeng lakay. Kas ita, pakatakta ka mo, day ta pa ng sapsapol mo kadagiti impakpaknik nga usar mo. Ta siyempre,
Imbes nga agdiretso kan iti ayan ti isuot mo nga impaknib. San ata sa pulim pay laeng. Hey! Damagan pay la kanyak. Ay, nagado pa lang naman lang. Da. Ah. Nasakit tinakam na. Ha? Agpay sumait. Agkabaw kang agpay sound! Nasaya at launay no sumangpete ni chairman. Ex-chairman domeng kunakuma. Wen, ngemnay. Uray subang peten, san meten nga iso ti kapitan. Di kwa. Ha? Anya akwa kagawad karawa, isipo di kawa ko na kuma. No kayat nati makatulong kada kayaw tapno saan kayo amarigatan unay. Yak lamon. Ado ti maitulong na dito'y barangay no kayat na, chairman. Makitan to No kayat na, agbalen a barangay tanaw. Anya? Napay nga katawa kayaw, chairman. Kaslamad yakitain. Nagpabutos para kapitan. Nagikat sa ita barangay tanod only. Sa bagay. Ay, made siguro. Kaya't nakit din di kasade pa ikat olaw. Kaslamad madimat no da kayo matagikat ita a chairman. Ta agsuble nga iso ti chairman. Ay, saan mo ta mabalin ti kastan Wala niya. Ta saan mo't anak kalib. Nagikat mo. Iso nga rod. Makamuntulatan no anyan to ti kayat na nga itulong. No, kayat na ti tumulong Apay nga, ilakay. Awan pa'y mat ni Domeng, kat ni Rabi ay. Amangan wadda nakataktakan na iti biyahe na. Addan iya Manila itay malam. Amangan mo't no at dapay di magasan na nga ta. Anyan day ta. Saan nga excited na makasangput di tayo? Ay, sa bagay Ngam, apay nga tangagpaisaw. Agdiretso nga ta eje balay da. Amangan no at damot eje hayan. Sinong bata na kuman ati awag ko no addan ditoy. Adi nagpadpadlaw. Amangan no at damot nakataktakan na talaga. Awagan manan Sumang petulatan na. Wano, kaya't na nga tate agpasorpresa. Dalamin dito na. Ay, sapay makaturturog kitin. Di maturog kan. Uray ka sumangpag. Tingin kan tao. Ala, sige man nga rod. Napuyatan na kami ni Dirabi Iso aday to'y. Kaya't maturog. Uy, maturog kalatan ta uray kimanugang ta. Madamdamalay nga daday jayin. Alawin. Sige nga rod Mapana ko na di kwartaw. Riingan naktaw. Win ko nakman. Nagsilpunak man kit di. Kabayatan ti pananguray ko kiniduming. Madamdaman ton nga wagak. Lukatak man ti ifbig. Nagbasak man kadagiti comments dito. Na. Hadaril ni bakit dupay abalikbayan. Nya kanu da ito buyaak man. Na. Ay, hanya tararami dinan. Na. Apay ngawan mo't sound na. Agungap-ungap tinaglawa ang iwat na sa agmula-mulagat mo't dagiti bulad na matanan. Ay, nay. Agsulag sa amot tahin. Apay nga awan mo't manggagasauna.
Uri background music la kuma. Awan mat. Nanay. Talagang di na ilikan iti background. Nay. Sos. Anyat kunan. Ay! Apa ko aya? Pakawanam. Aguyos mo iti padyaman. Ay! Por Diyos, por Santo. Pakawanan maapo na iti ababakad. Ay, si bakit ko na kuma. Ne. Yay. Hihi. Ang damot gaya music nan. Hagsala di makagargari di kastalangana. Yay. Apaw. Nagadukit in viewers na. Nay. Adumot di nag-share. Makakwarta na ito yan. Mayat sa. Agasim kaslagbala. Kunamlantay agwasang abakas day talanganan. Nay. Yay. Adumot di mang buy-buya. Aguray ka man. Nusyak nga tati agaramin mo't iti reels ko. Ado nga tamot ti mang buya kanyak. Ado nga tamot ti agi-share. Ngem, anya nga iti mayat mo't nga ipabuyak. Ay, naglokon. Tuglip akon. Imawan pa ni Doming. Iilad ko man langin. Ituli ko man tiag buya ka nagiti na itag a video kas kada reels dito cellphone ko. Bayak pala dayta bakit do pa'y ay. Anya nga taaya ti aramiden ni Gusting di talaang. Di pa'y lakit o may mangan. Masurunak manin no kastoy. Gusting, o may kamaganat. Anyat aramiden ni Gusting. Marcha mo dita salas. Rikos-rikos. Sapay rinaksa nanggag. Siya, ni Gusting, mang magigi. Apo Diyos, pakawanam ti asawak. Ibid-video na ti bagbagina. Anya nga inita nga itsura na. Nagalasan. Laga na ti bangbangkik ngagpaisaw. Ibid-video na pa'y. Ay di lakit agbain na namang buhay iti kasapa nagrungi-rungiit na. Sakit. Sakang langaruday. Agpakapakang pailaang asumagpat iti tugaw. Paingan. Gusting! Ay, Apo Diyos, pakawanan na. Lakay. Kasos, anya nga minayati kukuan. Tipatong ko. Nya ka mo tan sufay. Nablo aksan. Anya nga di kukuan. Anya tararami de maya. Apay, agbalakan. Ni Chairman to'y umaw-awak. Hello, Chairman. Nay, si kati officer of the Diita kagawad bato ka. Ay, iwan, Chairman. Ada ibilin niyo. Ada ditan ni sekretary. Yak namin makontak cellphone na kay. Ay, awan pa, Chairman.
Naglukong. Awan pa. Isa na bali. Basta ada ka dito opisina. Ay, uwan, chairman. Ngam, di kay ka di umay? Ay, nablusa na ka sa. So, madamdama akto pa nga tanga umay dita. Makamu ka pa lang aro dita opisina kagawad bato ka. Ay, uwan, chairman. Uray kat bastante mati ka piditoy. Ngalawan, makamu ka ditan. Bye-bye. Bye, chairman. Ay, madi Si siyak matan dito'y barangay office. Auntie Soping, umayak man. Oh, apay Pamela. Dito yak pailaang. Ne, apay, awan aramidam di balayo aya. Mat aramidang ko ta naglaba ak idikal man. Ne, anya daytan na pa nagkatawam at da pa spelling na. Buya yun, Jeril ni Uncle Gusting. Real nga. Mabait laang. Ipabuya kada kayo. Ah, Sige. anya daytay pabuyam ako nam aya Pamela. Reels ni Uncle Gusting. Anya daytay ayata kas lama ayatan kalaunay. Buyaan nyo, auntie. Nad, tita Akmad. Ay, por Diyos. Oh, likaw. Anya daytan nga raramiden da. Ay, sus Mariosep. Mangibabainan. Mariosep. Mangibabainan. Ay. Apay, auntie, inang ano yo, nakabanikas kayo magten, mangkikitakin ko na. Ay, madi. Madi dayta. Gusteng! Gusteng! Ayan mo! Ay, sauce! Ay! Ay! Anya tayo tangan aramid ni chairman Gusting. Ay! Matayak iti katawa kagawad. Kaslato ka ka na'y balta. Mabait na ang kagawad. At dapay may sa nabuyak a video na. Ay, ano day jayad. Pirukag. Ay buyaem day toy kagawad. Anya magti-aramidin na dita. Buyaem awan manggag asa una dita. Ngem maawatam ti aramiden na. Gapo iti garaw na. Agkuy-kuya, kuy matlatan. Ni, anya tayo takit-kit tabon na. Ay, taga-pulaut. Ay, wow. Sinakob at tagapulot mo tita. Katawaan ta. Ang kita amun nagadaw ti agparparang ditoy a viewers na. Anya? Ay, ado pa yan ti nag-share. Ay, makakwarta dito yan ni chairman. Ay, Aya? nakatulad ni chairman. Agkoy-koy-yakoy ladita. Ngem, ado mayat amang buyaken kwa na. Anya man nga ta, ter aramiden ni Gusting dita sirok ti mangga. Anya ta aramiden na ta, kasla dalan lansahan na. Apay lakay, anya man day tar aramiden maun. Ay, agarami dak iti layaw-layawan ni rambutan. Anya? Ta iramraman nung pay ni rambutan dita kalukwam. Sa nakalukwan na ito'y. Ura kita, adon do timang buya iti video. Di ka lamabain? Agsagana kakit de tagtakder kanto arikos rikosen na sakbay alayawin na daytoy.
Hindi nakman ni Ramraman si kalaklakayan. Adun to pa ti marayaw, ye, panagkuy-kuya, kuy-kuy, damarils ko. Dito ito lagi din. Aywan, ngam di mo lamon anya mo ti sasawan ti daduma makamamukan ka. Bayamon, dagitan, sino da? Basta ado ti marayaw ko. Duatan tuman kit day ngagkuya ko. Ay! Makakuy-kuya ako dita. Di nakman ni Ramraman kung nakmanay. Naglukon. Nga pa yan nakasira rita barangay hall. Tiambukit adda ditanda kita babae akagawad. Nini. Nira diyan. Adda di taunag. Naglukon. Mang sutil dan sagid eh. Nira kan kantada. Inayadag ni lukat diri daw. Anya nga tatir aramiden da lukat ako. Nadadail sa antisilpon ka atinag. Anyat ko nyo. Tanang rikip kayo umutin dito opisyon natin barangay. Apay nga kuy kayo dito pinagtutuon nyo at tugaw. Tultuladan mila ang mati panagkuy-kuya kayo. Barang adon to mati mangbuya iti i-post me iti FB. Anya! Ayan yan. Kuya lang. Nah. Anya day jay. Kuya. Ay salbag. Parbangunan. Naiturog ko. Tinangur-ure kini Dumeng. Di pa ingatan nakasangpay. Dumi, mabali namin. Anya ngay. Nasken, ti panagsagana tayo tatanay. Italang manan nga damaangay a medical mission iti ili tayo. Oray no, adadag iti maipaskale. Pakamaw. Agbalay-balay kayo lata amang ipakamaw kadag iti kabarangayan. Ayun chairman. No, ada makasarsarita tayo a kabarangayan. Madakamat tayo lata. Muna kagawad. Tadamot latta dagiti kabarangayan na sandakit kitaan dagiti may paspaskil. Masauyo lata kadag iti makasarsarita yo Sayang mo't dayjay. Adulagid de dagiti malibre nga agas kas kada vitamins. Ay, sigurado da ita At danto pa ikit libre nga eyeglasses Dagita reading glass. Ayun, sigurado da ita. So anas ken na mapakaamuan ti amin na kabarangayan. Sigurado kompleto pa dagiti doktor nga umayaya, chairman. Ay talaga ado ti volunteer sa doktor kas kada nurses. Adanto pa dagiti midwife. So nga adon tumat, dagitay masikog ngagpa-check up. Sigurado da ita. San la dagitay masikog Di kitay pa'y kayat dante agsikog. Ngam awan mangsikog kadakwada. Ni chairman na talaga. Sabali detan, chairman. Ada ayamot kasta. Ay, angaw ko lang, mat, da kayo, mat. Ay, sabali man lada, gusti panunutin yun. Ngala, agawit tayo kitin. Alas 5. Mayat nga rod nadamanan ag medical mission. Mapaanak tumay. Ay, wala. Mapantay to. Ado dagiti kabarangay na mapan. Ang mga noadan to pa'y kidi agar kila. Iti may sa pagluganan Mayat kas jay. Pagtitinulungan dakit din ati maibayad iti gasolina. Kastan to nga taa. Nagitay adalugan da.
Iyo presildan kadagiti karuba da. Tapno sang kamay sa tayo bumarangay. Ay, iso ati ibagayaw. Pasikasok kada kagawad matmat ken kagawad Marina. Nalalibtak na basit na gijay kagawad. Ay, won. Dagi dyan sala akagawad mo, ti makit-kita dyan barangay hall. Uy, nagagat dagijay. No kumakas kadakwada amin kagawad, mayat. Apay ngamin aya, nga dalat na dagiti pa anawa. Ay, gagangay daytan. Kasmutlay ti prutas dayta, bakit? No adda sa nga labba amangga, di mo namaan nga amin dayta anakalab, bakit awan dadaal da? Ay, At dalata dagiti na ilaok nga inigas. Kasta dayta. hala. Ang mga no sa bali man titurong ti saritaan tan. Maturog tamad lagay. Ay, may mayat pa'y. Talaga nga adu tayo ang mapanagpa-check up Uy nga rod. Ngamnay, nabagaan nyo ka di amin akabaranggayan. Wen manang suping. Adu tinag ko na ang mapandamat agpa-check up. Kakaisuna libre. Isupay Nagninan tupay ti pakonsulta ti doktor. Nagngingi na pa'y dagiti agas kas kada bitamina. Day tanga rutin ay bagbaga kadagiti kabaranggayan. Iso anasayat launay. No kasto nga da medical mission. Para kadagiti ada sa gubanit da ngawan mabalinda agastusan iti panagpakita da iti doktor. Kompleto ti umay a doktor. Un ka na Kat, ang mga no adapay masahista ka na kasi hindi na panatawang. Ay adapay Kat nagsaya atan. Hey, masigurado. Nintuman gusting ti kaunaan ijayan kagawad. Anya? Sigurado na ita kagawad Marina. Ay sus, amamuyumutan nila kay ikaw. Nang runa no nalapsat mo't dagiti masahista. Apaw. Ay sus, putem to ko nakagawad Marina. At nene, dayayan tayo driver ti pagluganan tayo. Ay, uy manang suping. Sige, siya kundi kadwa dagiti kabaranggayan nga glugan dita. Anya, nakaunan dagiti daduma kabaranggayan. Wen chairman, nakakaluganan da kada kagawad. Manulalugan tinagkarga. Dwala ang payati mo na. Nakilugan ni kagawad Marina ije kaunaan. Imit kagawad matmat si Maronaw. Good. Dagiti imit ladwa kagawad ka-active one ti adda chairman. Jak pa'y nakita dagiti daduma. Ang mga no solo flight dan, amapan. Mabali na kasta. Ay, awan dagijay. Bagbagi dalatam muda. Ay, nina na masufingay. Ay wen, kunana nga dalang alaan na dita store ni Manang Lita. Nay, day tamat gaya man chairman. Mala, lumugan tayo matantay tayon. Ayan ti pila dagiti arap. Nay, agarap kamutan aya kakatiban. Wun ba't apay? Limpyo pa'y mati panagkitam aya, chairman. Medyo maden. Isungarod nga kay ay glasa kaun. Uray sak, agay glasa kunti kunak. Dita. Makipila ka ditan kaka. Sana bale tabukon. Inakpay kita no sa dino ti ayan ti pila dagiti kwa. Ada pa'y sa bali pa-check up mo aya. Ada. Anya pa'y kaka. Ay kwa. Sana bale. Sige. Adalaan kita.
Kasla di na kahit nga ibagat isa bali pa ya pa-check up na. Anyan day tapadala kay. Papugi mo takas kanyak day tanukwa kay. Ne. Agturong mo't iti ayan ti pila dagiti babarito. Ay, dito'y kaday, ti pila dagiti agpa-check up iti mata. Dito, titila dagiti senyor, kakang bistra. Ay, nakamugayam dita, tiban. Wait, dito'y tayo a senyor. Ay, iti damdamagag. No dito, iti pila, dagiti agarap. Ay, umarikan, nasi kati sumarundukan niya. Ay, kaslang amin kanayaw nga da sa bali ang makikita. Iswa ko na nga da diferensya, dagiti matakaw. Nagpadatan Ha? Anya mo nga iti problema dagita matam. makasangsangit da kanayo. Aniya? Kasano mo nga daitan? Lolo adalatan nga oray sa anak ma ngagsangsangay. Ako na dagito'y lamatak ti agsangsangay. Di ka mamagtiban. Yung di pagsidawak, kit lumawag mat, no daduma ti panagkita. Kasano mo nga dayta? Ay, dependen sa iti kita, no daduma. Ay na, saan ka mauawatan si Katiban? Agaraw ka na! Tanay! Nagpadundunan, ti sarsarunwam. Wag. Malala. Ano ada sumingit na makipila. Lakay. Nalpaskan. Woy, si Kangay. Napacheck up kon, nagito'y matak. At nalibre a reading glass nga itibda. Aya, Damot ijay da kakatiban ken kakang bistra. kasta. Oray mat ni kakabistra. Uy, ada libre a reading glass nga itibda ijay. Aya, Sunsamot ti ad-ad nga almanen dagiti nakipila ijay. Kundi bindimot no ikanday daw no saan. Saan damot nga tanga ikanda di tayo awan diferensya ti panagkita da. Wan madkit di ah. Kita niya nga isan tayo pa yung agawid. Dapay kayat ko apakita. Anya pay. Nakagpailot. Agsakit-sakit ti bukod ko. Ay, wan oray syaksa. Mapantay ijay. Basit agpailot. Iso mabitala siguro. Sige, agpamasahe akmoit. Nagpayag pamasahe, chairman. Tiban. Ipakadak ata amakan no mapanawan dak. Awan ton pagluganak. Ay, apag iso. Ay, agpamasahe kami mat kan supeng. Ay, mayat. Ay, datayon ton di agkukuyog nga agawe, chairman. Tayo ka rin, German. Ay, kwa, in kami pa agpamasahe, kakang. Umay ka mo tagpamasahe kakang bistra. Ay, iwan man. Taray, agsasakit na gito'y tumtumang ka. Hintay nga rudain. Datayin ton tagkukuyog nga agawid. Malagaraw na. Ay, ngam na eh. Paris-paris tayo, mate. Imbag ka na kayo, tag-asawa kayo, kan supay. Ay, datangay, bistra. Di ka mamuti. Ay, tiba.
Kaya bunsa ka nga alalyaan na kaday nila kay kau kaya mo. Ay, di ka man lang marabagat. Ay, oo, mapatay yung aro din nagpamasahe. Ay, naimbag tayo muna ni Sopay. Naitumpungkin ko na di kabakitan ang masahista. Ay, nagswerte kan, Chairman. Ne, apay, kakatiban. Jay lakit di kaubingan ang masahista, di maitumpungkan ka. Anya, Uray siya, masiguradaw. Jay nakiting tibado na di maitumpungkan niya. ay, sumang kagantil mo dati pada kalakay. Next. Ay, siyak, ma'am. Ay, talik mo, Chairman. Ay, di ka unay agang gantil, kakatiban. Ditakan. Ito kay Apong. Salbag. Apong ka, no? Anta pagsukatan nyo asyot pandita Ay, mabalin siguro nga oray sa anak ko ngag-short pant, ma'am. Saan na mabalin Apong? Di, apo naglairo ti boses na. Ay, kunak no mabalin nga oray sa anin. Ikatan nyo pa'y data aking nga to asuot yo Uwan, ma'am. Sige, sublihan kayo to. Ay, apo. Asla mabut-butangag sa umot di dyan. Ay, ganado ak nagpamasay ti kunak ng managbabain sa amot launay dito na itumpong amang masay kanya. Dandani jak pa'y mangag ti sa una. Kasaro, nagpartak ti panagsaunag yun. Nakaawi din, dagiti kabaranggayan tayo, adat dumay na. Ay, muwing nga rod. Ururayok da supain. Aya? Ay, agpampamasahe da pay laang? Muwan, nalpasa ka. Sana nakaginawa mo. Nagisutumang ka. Ay, kat nasayaat Nay, adan sakat na libre yung mata reading glass. Ay, owan. Kinunak nga, men. Marigata na nga agbasa. Agbasbasa kayo mataya. Sana nga agbasbasa. Tadya mo ti agbasa. Aya? Ay, no read, no write kayo? Anya data kung kunam. Saan nyo nga amuti agbasa? Saan nga road? Ay, Di na mo nga min pinag-eskwela. Di na inang kanamang ko. Kasta ka de. Ay, pangsaran nyo nga ro dita into the reading glass. Ay ka, musarak lata. Mabanday-day ang masahista. Banday-day. Mateban. Ay, naprosan na lang jay masahista. Who's down? Di na ka inilaw tanay bag. Ay, saan? Sapay inikak ititip asa gagasaw. Anya? Apay ngay, kat no libre. Ay, inikak ititip tapno saya aton na timang masahi kanyak. Ngumawan. Oh, apros lang. Nalpasan. Ay, sige. Tadapay pakipilaak. Sa kanungamen ti mauday. Ay, di kay pay nalpas? San pa'y? Uray umununa kay taon. Agar kilaak ton iti tricycle apagluganak nga agaway. Ay, saan amabalin amaudi kayo ama? Agkukuyog tayon ton. Jay kaudyan alugan ama arkila ti pagluganan tayo.
Hala, lumugan kayon. Datayon tikaw dyan. Nakaawit ti dadduman. Datay la tinabatin. Awan pa ni Ama Teban, Chairman. Napanan na. Jakmat na si puta ni tayo pimanaw dito'y ayan mi. Ngam ko na nga umuna tayo, agar kilan tula kano iti tricycle pagluganan na. Nay ay sana. Panawan tayo kiteng. Ay, baybayan yun ditiban. Mabay na makikuyog dayjayay. Nay, apay kakang bistra. Geno, napansapay nagpakugay. Anya. Ay, sus Mariosep. Anya mo day sabon. Ay, na. Nakay. Lakayan. Apay ni kakatiban. Simbrak mat ija ayan dagiti agkukugay. Anya. Salbagalakay. Ala, urahin tayon. San mabali niya kuna ng agar kilanton iti pagluganan na. Salbak. Ay, nasakit matgayam. Ay, sapay nasakit masagid-sagid. Ay, jak na ko maimpilitan. Sapay ko na jay doktor. Gawan basol na. Dukwa. Ay, dapay pinapirmaan na. Ay, niya nga taday jay. Ay, agar kila. Ay, kakatiba! Dito, dito! Dapay tita dagustan. Ay, salbag. Ay. Kinulag ka umudadad. Kaka, nururay da ka. Marigatan kan sa gigi magna. Apay, yagan ano ka? Ay, awan! Ay, lumugan tayo garudan, Nay. Marigatan kan sa lumugan. Ay, kumpad ka kanya kaka. Kumpad ka. Ay, kapaala. Ay, kakit din, aya. Anay ko. Amo, ni kakabistra tiga puna. Nagpaudi ka. Isu adi mo nilimod kaka. Aya. Salbag. Krasnak sa dayta abakat. Ay, sana dagas kaka. Ngaman yan. Italaan na lagip mo. Apina kwaday ta kaka. Ay, nagtaga rin gustan. Ganyan. Naglaklakay nga. Ay, unay yun. Ay, unay kan ka. Uy, anya kaya. Nay. Uri la makariing da taon nagimas ti turog. Anya ti bagbaga mayalakay. Nabatibat ka. Natagtaga-inip ko di medical mission. Agpay sungataan ni kakatiban kat. Anyan. Naglaklakay nga. Ay, jak man la balik sinin. Apay, anya day jay ay ha. Awan bakit? Ay. Dumi, mabali namin. Ibagbagak lang aruda nalaladot lang ti sakit di anak ta. Di dakit mamatay. Ngket. Anya. Kumusta ya anak da baldo kan tinay? Aglaladot lang di anak da. Sakas jemot ngamin anangin nalaon na iti bosis na. Kasano ka di may bagana ti talaga marikrik na anangay. Awan nga rod sakit na. Laladot la day jay lakay. Sa kasla saan da nga amo di anak da? Anya asan da nga mo? Saan nga may naman nagsauday jay? Uwan. Anak dan sa jay bagbagada iding amangan no umal. Uwan. Nabayag anak balikas ti sa uday jay idi ubeng.
Tangdanan pa'y idi dagiti sutel no maranaan da nakatugaw idi ti sangot isturda. Nga raw. Ado ti agistambay idi iti sangot istorya. Nang runa, idi mabalindan pagbantayan iya istor. Kat, anya nga raw. Ipanday jay doktor no bigat Ijay danto ang maamuan jay ibagbagak. Makasigurado ka kaday, Mike? Ay sos, amok ti pagilasinan lakay. Tsak lakayat asyak ti mangibaga. Kasaya atan no mismo ajay anak da ti mangibaga. When no, jay itong doktor. No, ipanda, jay ospital. Naladaw ang nag-asawa da baldo kantinay. Iso abali, ni isamsambut lati kada ti anak da. Wen, ket jay kinala daw ni Tinay ang nagsikog ti ko natin daduma ang makagapaw no apay akas jay anak da. No saan akasao, pulos mo tadi nakakasao da jay. Nakasao kiti na minsan da jay ko namsa. Naminduang inulit ko jay damdamagag. Idisimbong bat, iyak pa'y naawatan. Wen tano ka kaiso na nagsao ket kasla imbyat. Nakapsut lang aro den ti busis na. Kasla pa'y naibiyat atadam ti pana ti kapartak na. Ngalala, panakay tao na kataday jayin Angam nay, ipandala ko may hospital Nasaysaya at madlang. No, di day pakita iti manumang. Anya? Hino na ngamin ni Baldaw nga ang mga no adda mga asing. Ay, daytan ti Madia. Adu pa'y ladagiti mamati kadagiti kakasta. Ti makunak di tala kay makaamudan. Imbagak matay, akasayaatan no ipanda iti doktor. Alam, bayantan da pagsaritaan. Inakot ipapudutin da iti imbati kita aldaw pang rabyanta ta pang rabiitan. May mayat pa'y. Manaktak. Na. Siyak pa'y ti manaktak. No saan da nga ipan iti doktor di anak da baldo. Ang mga no'y karamat dan tumutla da tao no kumarutan anayin na. Di dakit kumapalutputin. Tabarang ibaganan wadaki di limlimad na. Ay. Dahil ti matirigat na lumaminsan. Kapoy ti kado ti pampanunutan. Nagrigat nga alaan ti tuturugan. Ay, sana makatuglap na taon na mabanog na kiti mata. Managbasa akpay kitdain. Dapat kiti pagimbagan ti masansan na panagbasbasak. Imbis ngagsilsil punak. Nagitimot ang magasin nga Ilocano ti basbasaag. Nagiti files ni Duming. Makatulog ang matlagan. Dadarayan tayo akasangay, ti kapada tayo nga opisyal ti barangay, chairman. Anyang okasyon day ta kagawad marga? Golden wedding anniversary ti agasawa a Balikbayan, Manipod, Hawaii. Anniversary. Kunam kasangay. Iyak maawatan. Iyak ka no. Hangam kaslamo kundi bagbagam. The Mr. and Mrs. Agatep, chairman. Ay, kunakon kat. Bongga ti selebrasyon. Kasla agkasardamanen. Renewal of vows. Mayat mo dayta. Pabarwen dati karkari ken sap sapatada.
Kuna ni Mrs. Agatep, abarang ka no agsardengan ni Mr. Agatep. Anya ti sardeng na. Di kwa. Na. Apay nga grungiit ka akas laki din at damadi iti ibagam kuma. Naaram samat kami ni Mr. Agatep, chairman. Aya! Iti dayjay mo't atarakin na. Sana nakaskas daw. Ay, talaga saan ang nakakaskas daw, chairman? Sang kakita nagtupay, dinapan kami ijay balayda. Sapay, lollipop mo jay injaya ni Mrs. Agatep. Tan naibus ka nun dagitay importe da candy. Pagbalin na kami kidi nakasla ubing. Sana bali imported mo't dagijay. Naimbag nga oras yaw. Apaw nga opisyal. Kastamat kapsat baldo. Anya ti may paay may. Umayak man la ko maagdawat iti tulong yaw. Tulong? Anya tulong deta? Oray man la ko mamainayon iti ibayad may iti mayatang agasawa. Karurayan ti madawat kaw. Barang maagasanan jay balasang may. San ka di pa yan ay imbagan? San pa'y nga raud? Iso nga adalat ta jay balayan saanan arumrumwar. Kasano dayta? Apay ngamin adiyo pala ipan ija ospital. Sos, maday. Amangan no kumarkaro ti sakit na. Anya? Anya nga minti ko na jay manumang aya. Arman ka na ti kapre jay anak mo. Anya? Kapre? Ay. Nakabutbut. Mga no pagamuan lata. Adamang sepag kada kami no maikontra iti pagayatan jay kapre ti aramiden bay. Hay, kapre aya. Mamati kayo, mat nga da kapre. Jesus, kapitan. Nariga ti agpilpiluso po itan. Amangan no mabalsan tayaw. So ano ada mabalin nyo nga itulong? Itadyo ko man. Amangan no itaray ti kapre jay anak may. Awan kadwa na ita ijay balay. Ngala, umay minto kitaan jay anak yo. Uwan man kagawad. Imbang no da kayo kagawad babae ti makisao. Barang agsao jay anak may. Kas langamin umul ita. Saanin ngagsasao? Ngala. Agkukuyo kay ton kada kagawad maring ken supeng kagawad marga. Ing kayo mat bisitaan di anak da. Dumanon kayaw. Ang umnay. Naira na nga awan ni bakit kaw. Saan abalin Saan mat nga iso ti bisitaan may? Ayan ti balasang yo, Mang Baldo. Adda di ta kwarto na. Umay kayo. Itulod kayo iti ayan na. Ay, kasano dito yung manang Sophia? Kitaan na tamatlatan. Kaslawan mangmangag na kadagiti imbagbaga tay. Ay balasang kaw. Apay nga ay adi kamot agsaaw. Anya aya ti marikrik nam di tabagay. Saan ka kanupay amang manganon? Sayang ta kinapintas mo no di ka mangan. Madadaol ti kinapintas mo no kumutong ka. Husto ti kuna ni kagawad marga. Kita man kad nakabimpintas ni kagawad. Napintas akmat. Kasta ay apo agsao kamat lang. Kasano mat ngamin, mabuti nga. Anya, apay anyat kabuteng mao. Adda ka no agar-arim ken ka akapre. Agpayso aya. Sumungbat ka. Ada aya kapre.
Nakakita ka ka din? Awan, ngam ada kano ko na ni ama paling ama mo yun. Ne, no awan ka pringagar-aram ken ka. Sino nga ron nga iti ibagbaga ni amang mo agar-aram ken ka? Yak amo, Ay, naimbag ta na uray kabutlaangan asimbalo, Day. kumare. Ay, Ay, talaga, si Maluga kaon. Ay, bayan na pailangan ginana dito, iyaro bayan Kagawad. niyaw. adan sa simbang puta bisita da. Ya, Agpakadatan ah. Narigat no urayan ta pala nga papanawon ta ta. ay, uwan ah. Ay, apo, ay, Ay, apay nga agkat-kataw kamutlatan, inaburo ka. na, di nakawagan ni Tina, takay nagkulan ni Bagad Mau. Ay, kasta aya. Ay, nagtarkan to pa iti panagkita. Anya. Ay, kat ibagakin kala kay bulas daw. No ti babae kat aglala daw. Kaya't naasawain, day takat agsap-sapol iti ayat. Anya. Napadasan mo't idi ni bakit mau tinaglala daw. Saan aya? Kumparik ala kay bulas daw. Ay, unay kan kumadrik abakit buro ka. Ulit-ulit matlatan day ta ibirbirngas kanyak dagiti langgong amang nginaw. May sagana ditanday tay imbagak nga agasawa karurayan. Ay, adan sa imbaga kanyak ni Chairman Gustay nga idonar na. Nya pa'y dagitay imbagam akasapulan iti atang. Talaw apinades. Sa nga bukal asisinglagan agulimba. Amom ti gulimba. Ay, amok Yogday jay. Nasaya tamaw. Sa nga umot adanom amaynom. Posporo. Gawad. Apaw. Kanbuha. Nay, ada ka di agmama. Ay, saan mo nadamagan dayta? Basta'y saganam. Marami tisumang inton, Rabi. Lakay, agpasapol ni Lakay Baldo, iti may sa abaro kan may sa abalasang. Nga agsaksi kano iti ritual, jay tagabantay aman numang. Sino aman numang day jay? Ni bakit buro ka? No daduma. Agdwa-dwa akiti day jay abakit buro ka. Jak payo na inas asidgan. Ngam kasla makikita ko unti lang na. Aniya? Nagan na langan aburo ka ket. Ay, amangan no agbalin akas la maratang-tang dagiti kakaisuna na ulila abokon no makasangok day jay. Sikam. At dapay lasumgar di taaya katawa mo. May kaglisto pa itilisa. Yay. Nakita men kan kagawad marka day jay. Katagpaisaw. Sugab ba ginapuskol ka natin dugabuk na nga. Napintas ti rupa na. Oreno kasta unay matan tinam sa akan ti panawain. Uwag. Makitam tumatlangin to drami Datayo kada kagawad marga tinaawis. Ang makipangrabi kadakwada. Kalipasan ti ritual lamakon ko na. Anya kano nga oras saya. 8:00 kano inton sardam. Mangrabi tayo inton 9:00. Tadapay oras ti panang grabe. Tapag isunto kano amalpasan ti ritual.
Maman tumutan, nuan niya kano at talaga ti makaagas ijay pa naglaladot ti anak da kakabal daw. Ada ka day nagpresenta ba raw kan balasang ngagsaksintaw iti pa nagsumang. Ay, adan ina. Ina ko namanan? Ay katusan kansan? Uwan gayam. Katawan ng gayam ni bakit kaw. Ang amnay, ti problema. Saan samutan asumangpag ni bakit kaw. Pinagbakasyon ko pa lang. Anya? Saan ko ngayon bagbagakin ka? Tamaw adi na kayat ama isandi pa lang iti kaawan na. Ay, orayak lakit din asumangpat ni bakit kaw. Pinagbakasyon mo mo't gayam. Tagaray, paset ritual ti kaawan ni bakit mau ama kaimatang. Tauray kas kasanaw. Maipapas ka pa'y amat-matan, Ay, kas ka ngamin kahit. Anya? Di ka madanagan. Saan ka nga agawan? Trip ko lang, tikas tawig. Nuwada santiguare. Sapay kuma na makaginawan taon ti anak may kalpasan amasantigwar mau. Mamin gasaw amaginawan taon lakay bulas taw. Bulastog kala bulastog met kanyak buro ka. Inton kwan. Ay, kasta! Kasta man bulas taw. Agrungit ka! Pagayat kagit kita nagparang dagita rukapim. Anya? Sige pa! Irungit mo pa! Bulas taw! Ay! I love it! Nya jay kinunam. Langag ko lang dayjay. Ayam mayat sa tikayat na asawan. I love it! Anya ti ko na nila kay Baldaw. Agtugaw tayo laang kanaw, dito'y salas da. Aya. Talo tayo kadilaang anaawis ang makipangrabi ikadakwada inton alas 9. Kadwa tayo to kano ti barukan balasang asaksi, iti panagsumang. Ayan dagi jay ngay. At dadan di ta kusina, nang rugin sa ti ritual. Inuy tayo pa ako na da amang rugin. Arugyan da. Nagulimag dan, madama nga tana. Ay, anya nga tatira aramidin da. Ay, di ka tumakdil di ta nagtugaw ang lakay. Ang mga numasukal ti sumang. Makapasikur mo aguray latan. Agistorya ka, chairman. Tapno mayaw awan ti bisin tayo nga aguray iti pangrabi. Mabisin akong ka. Ay, ud, agistorya ka man kit di lakay. Andiat dagan mauwi kayen basang. Kasta tinagan Ay, mo. ayaw na tinagan na, inaburo ka. Ayun na. Mm-mm. Ayun sang maibaga. Ay, manot tawin mo. Ayun na. Mano ti tawon kon? Manot tawin mo. Ay, katawan na kinaburo ka, 25 taon kaun. 25. Daw?
Kan 5. Wan. Kasi ka nga'y balasang kakuyog mo da ito'y baraw may dito'y. Jakap ka pinanaw, inaburo ka. Anyat nagan mau. Matutina. Kat da ito'y mo kasla dumalagaan na kuturan. Kapinanaw. Kasinsing ka, inaburo ka. Dumalaga da ita. Kutak dayta. Ngam sana na makakutak kita na epelansa. Nay, ate nga katawa kayo, inaburo ka. Ala, saan kayo na sumanaw? Rugyan tayo ti fashion show. Fashion show? Inaburo ka? Wayne. Tapayain yawn dagiti platito nga. Dayan dagiti na inayon nga tang. Daytoy nakaplatito ang nagalip amang gati tapaya, kinaburo ka? Wayne. Dahil man nakaplatito nagisa nga era mga bagong kanya. Inaburo ka. Wayne. Wow. Ay na wow. Ay, ups! Ay, agtutur kayo na. Ikandak dita Ay, agtutur ka. Orasyonan ka pa'y. Ala, mangan tayo pa'y. Imasin tayo daytoy tinula a karne dagitay agasawa adarisayan. Anyat ba nagtisan tigwar, buro ka? Mangan tayo pa'y. Nagimas. Ay, mayat na talagang kakabal daw. Nay, mayat makapanganan ti anak may. Mayaki panangan na, taadagamin. Nay, anyat ibagbagam, lalaki. Lala. San kayo na sumanaw? Denggan niyo ti bagak a resulta ti santigwar kao. Gimbag ka din ti anak may, buro ka. Weng, taada dito yan ti makaagas kan kuana. Inpugod mo idini ayunan niya. Aminem. Ay, wan, inaburo ka. Wan. Nangagyaw? Dakayaw ti sakse. Sinikuganday toya lalaki toya nakyaw. Lakay bulas daw. Anya? Ay, salbag ka lalaki! Ay, asawa ti anak yo, ama bulas tao. Isa ti ama tinsikog ko. Anya? Masikog ka! Wan, tatang. Ay, Bayamon kaka. Magasanen ti putot mo. Di mo kadikayat. Agyamang kakin buro ka manumag. Anya ka no. Ay, aglaladot. Gukisam. Ay, masikugayam. Ni. Anya dayjay. Salbag na ayat. Tagtagainap matgayam.